Ako govorimo o narcisoidnom poremećaju ličnosti, ako ste u nedoumici, uvijek tražite emotivnu nezrelost, odsustvo empatije, parazitizam i zapravo sadizam. A zaljubio se u svoj zrcalni lik. Toliko se zaljubio, on je zapravo bio opčinjen svojim zrcalnim likom. Toliko opčinjen da ga nije mogao ostaviti. To je ono što narcisi u biti rade. Ako govorimo o romantičnim odnosima, narcisi se zaljube u ono što partneri njima reflektiraju o njima i sve dok je ta slika koju partneri reflektiraju ono što narcis želi, a to je znači ta neka posebnost, ta neka vrijednost divljenja, ta neka posebnost u odnosu na druge. Sve dok je to ta slika, narcis je, ne mogu reći spokojan, a narcis nikad nije spokojan, ali hajmo reći narcis je prividno zadovoljan. Dovoljno prividno zadovoljan da je taj odnos na neki način u miru. Čim se ta slika naruši, odnosno čim postoji prijetnja da će se ta slika narušiti, narcis zapravo mijenja svoje načine i narcis pokazuje ono svoje ružno, bešćutno i okrutno lice i postaje osoba koju ne poznajemo. Danas su moguće stvari koje su nekada bile stvarno nezamislive i danas je uistinu moguće da mi sa nekom osobom ostvarimo određenu povezanost, ostvarimo određeni odnos i zapravo mi toj osobi nestanemo iz života bez ikakvog tereta odgovornosti, u onom smislu neće nas niko pozivati na odgovornost. Kada osoba ima sklonost narcisoidnom poremećaju, osoba će eksploatirati ove mogućnosti. Narcisi dodatno lažu. Obratite pažnju na ljude koji lažu. Narcisi lažu s lakoćom, gotovo im to laganje dolazi prirodno. Siguran način razjariti narcisa je izložiti ga podsmijehu.